Plaktal għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-fer. Meta Sidna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta missierna. Missierna li inti fil-ħawiet, jitħaddas ismek, jitisaltnata, ikun it-titin. Obżna ta' kull-jum għadina għalluma għafrina d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina la daħni xfit-ġrej pizdalisna mid-djen jammi. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija, mulej bija, bil-kinti fossa n-nisa, nbierak il-frott ma' ġustijak. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija, mulej bija, bil-kinti fossa n-nisa, Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Għaddisa Marija Alla itlop għalina mitin bejn nisaw fil-sijat għal-mewt ta' nammin. Gloria. Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Marija Santisma uru l-inti jomna għalik isma tal-btana dak li twilet għalina li tikum niedem bħalna u Ġesu għafrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna rebeħ kolla, ħenna l-dawk l-aktar l-għandhom bżon tal-nina tijak. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li jinti fis-smawiet jitgħaddis ismek tiġi żgħarnatek ikulli tritient kif is-sama jekda fl-art. Slemanik Marija bil-grazzja memli għal-mulejmi jekk imbirki inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slemanik Marija bil-grazzja memli għal-mulejmi jekk imbirki inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slemanik Marija bil-grazzja memli għal-mulejmi jekk imbirki inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slemanik Marija bil-grazzja memli għal-mulejmi jekk imbirki inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slemanik Marija bil-grazzja memli għal-mulejmi jekk imbirki inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slemanik Marija bil-grazzja memli għal-mulejmi jekk imbirki inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slemanik Marija bil-grazzja memli għal-mulejmi jekk imbirki inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
essa officiata السلام عليكم مريا بالجراتس انت مملي الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو Addisa Maria Malla, Topalina Matembei, essa officiata السلام عليكم مريا بالجراتس انت مملي الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو Addisa Maria Malla, Topalina Matembei, essa officiata السلام عليكم مريا بالجراتس انت مملي الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت الجفتياق جسو Addisa Maria Malla, Topalina Matembei, essa officiata Gloria al Messia, lill'Eben l'Espirito Santo. من البدو السوداء يبقى ضيق Maria Santissima Udinti Omna Ali Kismat Alplana, Daklet Viret Alina Ritikum Niedam Panna, Ojesu Wafrina Dubitna, Harisna Minar Tanfek, Kul Genera Veh Kolla, Henna Dauk Laktalando Bzoan Tahninatia, Nikonsidram Contempla for Rabba Mistero Dalfer, Meta Sidna Maria Giuseppe presenta ul Benum Gesù fit Tempio, Missirna. سيرنا لينت بسنوات يتقدس اسمك تيجي سلطانك يكون لك رتين وابزنا كل يوم مدينة اللوما فرنا نبيتنا بالمنا فرن منوهاتي علينا لا دهنيش في تجري بزدلسنا مدين يمن سليم عليك ماريا بالجراتسة مملية ولاي بيع بالكنت فوس النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتسة مملية ولاي بيع بالكنت فوس النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتسة مملية ولاي بيع بالكنت فوس النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتشا مملية ولاي بيع بالكنت فوسط النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتشا مملية ولاي بيع بالكنت فوسط النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتشا مملية ولاي بيع بالكنت فوسط النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتشا مملية ولاي بيع بالكنت فوسط النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتشا مملية ولاي بيع بالكنت فوسط النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتشا مملية ولاي بيع بالكنت فوسط النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن سليم عليك ماريا بالجراتشا مملية ولاي بيع بالكنت فوسط النساء بيرك الفروت تقفكيات حديث مريم أم الله اطلب علينا متن بين السوفيسيات الميتا نمن جلوريا المسيح اللبن والسبيرتو كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم من مريا سانتسما ودنتي يومنا عليك اسمت طلبتانا تاكل طويلة تطرينا رتقوم من يدام بان وجسو وافرنا دبيتنا هرسنا من نار تنفير كل جنة الروح كلها هنا الداوك ليام بزون تهنيناتي considerando contemplar في الخمس مستير والجلوريا تالفير متى سيدنا ماريا وجوزيبي del Filibero Gesù ورثتيم سابوه في التامبيو الدسبوتا مادتوري مسيرنا لي انت في السماويت يتقادس اسمك تجزال ناتك كل تتين كيف السماء اقدا فلارت خبزنا كل يوم مدينة مخلنا دبيتنا فما نفر من آلي آلي ندخلنيش بالبيت استهلسنا بالدين السلام عليكم ماريا بالجرات مملي الملايمية كمبير كينت فوسن دسام بيرك الفروت الجفتياق جسو Leticia Maria Umalla, Propalina Mendepei, essa officia السلام عليكم ماريا بالجرات مملي الملايمية كمبير كينت فوسن دسام بيرك الفروت الجفتياق جسو Leticia Maria Umalla, Propalina Mendepei,
issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوس النساء بيرك الفروت الجفتياق جسو Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. Gloria للمسيح للبن وللسبيرتو سانتو Kif il-bidu issa u dejjem, jibqa l-dejjem ta' dejjem. ماريا سانتس مورنت يومنا عليك اسم الطلطانة ذاك التويلات علينا رزقهم ليدام بحالنا وجسوا وعفرنا نبيتنا حرسنا من نار تنفيه والجنة الرمح كلها هنا الداك لك تراندم زون تهنيناتيا سلف رجينا سليم عليك سلطانا Ejja, l-ewwa u Ramadan. Slima lik lilek il-ħaj. Għaliex aħna t-ruttatu lilek il-ħniet u dan il-bit tal-mor. Ejja mela buħna tagħna. دور لينا ضاق لينين تياك تهنينا ورينا وردان الطرفنا مينت الجسو فروت تنبيرك تالجفتيك وهنينا أوبيا وهلوة وفيرجن ماريا يتلقانينا قديسة وأمالنا Ċikun issuqilna dak il-bejtna. سكونت الفيمة البابا سيرنا لي انت في السماوية تقدس اسمك تجزال ناتك واللي تتينك في السماء دفلات Obsna dak il-jum għadina l-jum. Għafrilna t-bietna għal-ma nafru minnu ħatija. Għaddaħalni السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايميك بيرك انت فوست النسام بيرك الفروت الجفتياق جسم Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. Gloria للمسيح للبن وللسبيرتو سانتو Kif il-bidu issa u dejjem, jibqa dejjem ta' dejjem. نفتكر فوتنا للروح البركاتوريو سيرنا اللي انت في السماوية تقدس اسمك تجزال ناتك كل تتينك في السماء دفلات Obsna dak il-jum għadina l-jum. Għafrilna t-bietna għal-ma nafru minnu ħatija għalina. Għaddaħalni fit-bejt. السلام عليكم مريم بالجرات مملي الملايمية كبير كنت فوست النسام بيرك الفروت الجفتياق جسم Disa Maria Malla, Lopalina Metempi, issa fissija tal-mortana. Gloria للمسيح للبن وللسبيرتو سانتو Kif il-bidu issa u dejjem, jibqa dejjem ta' dejjem. هاتي يوم ملياي المسرح تديم يستريهما في الباتي ملياي هنينا كريستو هنينا ملياي هنينا كريستو اسمانا كريستو الأطهر بتاعنا السيرة تيرنالا بن الله لفداية الدنيا سبيرتو سانتو والله ريتا قديس الله ويهت عطسة مريم عطسة أم الله عطسة الفيرجني أم كريستو أم الكنيسيا أم تهنينا أم الجراتسيا الله أم التامة أم لزيات صافية أم لزيات نظيفة أم فيرجني أم بلتبة أم لتسوق المهبة أم تلاجب أم تلبر الطيب أم تمين هلقنا أم تمين سلوانا فيرجني كله قائل
Vergine li tistgħu kull qima, Vergine li tistgħu kull foħrija, Vergine kollok seta, Vergine kollok nina, Vergine dejjem marbuta malla, Mera tal-Qdusija, Tron tal-Erf, Bidu tal-Ferħ tagħna, Amara tal-Ispiritu Santu, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tiba, Warda mistika, Torre ta' David, Torre tal-Laborju, Dar tad-Deb, Arka tar-Rabta ġdida, Bib tas-sema, Kewba ta' Fulodu, Saħħa tal-Morda, Kien tal-Mitimbi, Farax tal-Emigranti, Farax tal-Imnikti, Għajnuna tal-Insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla minn għajla u taba, Sultana mtella fis-sema, Sultana tal-Rożarju mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Itlab għalina qaddisa u malla nitolbu u mulejn li joġbok issejħilna f'dan il-post qaddis li minnu semmajt il-leħen ta' Ommok Marija l-Karm Grima u l-Franġes Portelli u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mtella s-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerret għad kbir ta' grazzi fuqna għatina qalb safja u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek nitalmu nħobbu lilek fuq kollox il-ħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda nerġu ngawduk fil-ġenna bi Kristu Siedna. Tleta Marijiet tal-Madonna bġeħet tliet-tiem il-ġisem tagħha dam fil-qabar, ix-xewqa tal-Madonna ta' pinu lill-Karm Grima. Is-siem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek kibbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-siem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek mbierk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-siem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba għaqlalna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija.
كبير. آمين. Nitolbu u Alla jint li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu kien imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li jinħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulat konċepiment tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli il-qaddisin kollha tiegħu. Għax kbira jitjubitu mana, kelmet il-mulej jiddu mal kif kien mil-bidu issa u dejjem u jibqa' Oh Alla, itlob għalina mitimbi, issa offissija tal-mewt tana, amen. Hello, hello. Nilqgħukom fostna għal din l-Ewkaristija, parti mill-programm li jfakkar il-143 sena minn meta il-Madonna sejħet hawnhekk lil Karmela Grima. Illum se nitolbu għal reliġjużi għaw l-Isqof George Buġejja li huwa reliġjuż Franġiskan li se jmexxi din il-qudiesa. Imbagħad kif tafu wara se jkun hawn edizzjoni ta' towards lejn is-santwarju hekk li fiha hemm diversi nies li ġejjin minn diversi realtajiet, anke vokazzjonijiet li ġejjin minn diversi pajjiżi. Hekk nitolbu ħafna żgħażagħ biex
tapinu ikun ukoll il-post bib miftuħ, qalb miftuħa għaż-żgħażagħ tagħna. Għada fil-5 jqaddes l-isqof tewma u fl-4:30 ikun hawn it-talb tas-salmi mill-kapitlu tal-Arb. Imbagħad it-tnejn ikun jum il-festa. Fil-5 ta' filgħodu, is-6 u s-7:30 ikun hawn il-quddies u fid-9 ikun hawn il-quddisa tal-isqof bit-talb tas-supplika lill-Madonna. Fl-għaxija fis-6:30 ikun hawn quddisa u fis-7:30 għal min irid jiġi hemm barra se nagħmlu rużarju b'ringrazzjament għal paċi. Ħajkun rużarju u flambo fis-7:30 ta' fl-għaxija. L-aħħar quddisa tkun fit-8:30. Nhar it-tnejn l-aħħar quddisa għax is-santwarju jibqa' miftuħ sal-10 ta' bil-lejl. L-offerta se tkun għal karità biex f'din il-festa ngħinu soup kitchen li se ssir fil-Vjetnam fil-missjoni tas-Sorjiet tal-Karità bil-wieqfa. Fil-liturġija tal-lum, Ġesu jkompli d-diskors missjonarju tiegħu lill-apostli li jridu jimxu warajh biex ikunu liberi u kuraġġjużi ħalli jistqarruh bla biża' ta' xejn. Huwa jħejjihom għal presikurazzjoni li kellhom jiltaqgħu magħha minħabba fih. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa qaddisa billi nkantaw flimkien. Veru kbir tal-fidi li għadna sewti ma' xulxin. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Se niċċelebraw il-liturġija ta' 12 il-ħadd ta' matul is-sena u fl-istess waqt anke ninaqdu ma' futna l-reliġjużi li llum qegħdin niċċelebraw anke f'dan il-mument partikolari f'riġdejn il-Madonna billi nitolbu lil Mulej anke jagħtina l-grazzja biex nibqgħu sħaħ fis-sejħa tagħna u inxandru lilu anke kif se nisimgħu fil-kelma tal-liturġija llum mingħajr biża' mingħajr tfixkil. Però qabel xejn ejjew nersqu lejn din l-Ewkaristija li sejrin niċċelebraw anke fit-talb tagħna niftakru fil-benefatturi ta' dan is-santwarju billi narfu n-nuqqasijiet tagħna ħalli flimkien nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt dmirieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob il-imqazza ġini l-anġli għaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna
ويوصلنا على الحياة ta dejjem. Amen. Gloria lil-Alla Fil-oli ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Rodulek ħajr għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missir li tista kollox. Mulej din Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Int li tneħid nubiet ta' dinja ħen għalina. Int li tneħid nubiet ta' dinja il-qattar b'tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missir ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek floli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek. Imma wkoll li dejjem inħobbuh għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien Ġeremija qal: Ma nismax ħlif taqsis il-kotra, biża' madwari kollu. Ixluh, ħanixluh, jgħidu saħansitra ħbibi kollha, ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu mnejn jitqarra u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru ma jagħmlu xejn, jitħawdu bisħieħ għax ħsiebhom ma jseħħx, għajb għalihom li ma jintesa qatt. Int mulej tal-eżerċti li tġarrab il-ġust, li tara l-ġewwieni u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom. Għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lil-mulej, faħru lil-mulej, għaliex ħajjet l-imsejken ħelisa minit il-ħżiena. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Fil-kobor bitek weġibni Alla. Minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi. Kobor ta' tjubitek weġibni Alla. Imma jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok u Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. Weġibni mulej għax mill-aħjar tjubitek. Dur lejja fil-kobor ta' ħniena tiegħek. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni Alla. Ekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej, ma jistmelx l-imjasrin tiegħu.
ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Allah. Ari mill-Littra ta' San Paolo Apostlu lir-Rumani. Huti kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt leħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Kienet għadha ma waslitx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja. Imma d-dnub ma kienx madud la darba liġi ma kienx hemm. Madana kollu il-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma baqgħux fid-dnub li fih kien waqa' Adam, li kien xbija ta' dak li kellu jiġi. Imma id-don mhuwiex bl-ħall ħtija, għax jekk permezz tal-ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja ta' Alla u id-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alleluja, 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 alleluja. L-ispirtu ta' verità jixet għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tiġdu. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu la tibżawx mill-bnedmin għax xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu ir-ruħ. Imma aktar ibżaw minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ safar tal-bejt mhux bħabba jinbiegħu u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom u kollu madut. Mela xejn la tibżgħu. Intom aqwa minn ħafna safar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem il-Missier li hu fis-smawiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem Missieri li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu.
kieku jkollna infittxu kelma li hija importanti u li toħroġ mill-qari li għadna kemm smajna, speċjalment mill-ewwel qari mill-profeta Ġeremija u mis-silta tal-Vanġelu, hija il-kelma la tibżawx. Il-profeta Ġeremija għaddej minn mument partikolari tal-ħajja tiegħu. Smajnih jgħid fis-silta li smajna li jinsab f'sitwazzjoni fejn dawk li jqis bħala l-edewwa tiegħu u saħansitra l-istess ħbieb tiegħu qed ifittxu li jeliminawh, qed ifittxu li jaqrdulu ħajtu. U għaliex? Għax qed ixandar il-kelma tal-Alla. Għax qed ixandar kelma li huma li kienu qed jisimgħuha mhux biss ma ridux jisimgħuha imma kienet kelma li qiegħda tisfidhom biex jinbidlu fil-ħajja tagħhom biex jersqu iżjed lejn il-mulej. Però Ġeremija f'din is-sitwazzjoni diffiċli tal-ħajja tiegħu ma jaqtax qalbu. Imma xorta waħda għala volja għandu dan il-kurrent qawwi kontrih jibqa' jpoġġi t-tama tiegħu fil-mulej. Ma jibżax. Ikompli iwettaq il-missjoni li Alla batu iwettaq, jiġifieri li xandar kelmtu. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum għal 3 darbiet jgħidilna biex ma nibżawx. Ma nibżawx minn xiex. Tibżawx minn dawk li għandhom il-kapaċità li jaqirdu l-ġisem imma m'għandhomx is-saħħa li jaqirdu r-ruħ. Ibżaw biss minn dak li għandu is-seta u s-saħħa li jaqret kemm il-ġisem u kemm ir-ruħ fl-infern. Naturalment referenza għal Satana, għax-Xitan. Fl-istess waqt, din il-kelma li Ġesu qed jgħidilna hija kelma li tagħmlilna kuraġġ. Hija kelma li tpoġġina f'sitwazzjoni fejn aħna li nemmnu fih, aħna li nqisuh bħala il-mulej u s-salvatur tagħna, aħna li mexjin wara Ġesu, allura mexjin skont il-kelma tiegħu, għandna din il-kelma li aħna kif jgħidilna fl-aħħar tas-silta tal-Vanġelu kull min jistqar qudiemi, kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li hu fis-smawiet. U tgħidu li imma kif nistgħu nuru li aħna qegħdin ma' Ġesu? Kif aħna nistgħu nistqarru li aħna ma' Ġesu quddiem il-bnedmin kollha? Forsi wieħed jgħid nistgħu nistqarruh bil-kelma tagħna, bil-mod kif nitkellmu. Imma il-kelma hija biżżejjed? Le, l-kelma mhijiex biżżejjed. Mal-kelma rid ikun hemm l-eżempju ta' ħajjitna, il-mod kif jien u int ngħixu. Ekku illum anke f'din l-Ewkaristija partikolari għandna diversi sorijiet u anke aħwa li qegħdin hawnhekk bil-preżenza tal-ħajja tagħhom. Ekku ix-xhieda mhux tal-kelma imma iktar u fuq kollox ix-xhieda tal-ħajja. Il-ħajja reliġjuża, però mhux biss il-ħajja reliġjuża, jew il-ħajja saċerdotali, jew il-ħajja tiegħi bħala isqof, imma il-ħajja tagħna bħala mamdin. Il-kol kemm aħna fid-dmir li nuru mhux bi kliemna imma fuq kollox b'għemilna dak li Ġesu qiegħed jgħidilna llum. Jekk intom tistqarru quddiem il-bnedmin bil-ħajja tagħkom, bl-eżempju tagħkom, bil-mod kif tgħixu il-fidi nisranija, il-kelma tiegħi, jiena nistqar quddiem missieri li hu fis-smawiet li intom tiegħi.
kemm huwa kliem sabiħ, kliem ta' kuraġġ. Il-ħajja nisranija, il-ħajja reliġjuża hija anke sfida. Ġeremija kellu dawk l-edewwa li rridu jeqirduh għax ħabbar il-kelma tal-mulej, għax xandar il-kelma tal-mulej, mhux għax għamel xi ħaġa ħażina, imma x'kien qiegħed jgħid il-verità, kien qiegħed ixxandar il-mulej, kien qiegħed ixxandar il-kelma tiegħu, dik l-istess kelma li Alla batu biex ixxandar. Dak li kien qed jagħmel Ġeremija u ħoloq l-edewwa. U l-ħajja nisranija anke fis-soċjetà tagħna tal-lum, anke fil-ħajja tal-lum, mhux biss fid-dinja ta' madwarna imma anke kultant f'Malta u għawdex tagħna, għandha l-isfidi tagħha, għandha il-momenti ta' challenges tagħha. Imma dawk il-challenges huma il-momenti fejn aħna nuru min aħna. Aħna nuru f'min nemnu, aħna nuru li aħna xut veru ta' Ġesu Kristu. Nilqgħu din il-kelma. Għax kemm il-darba aħna nilqgħuha u ngħixuha, Ġesu Kristu huwa magħna, Ġesu Kristu jenna, Ġesu Kristu jieqaf magħna, Ġesu Kristu ma jħallinix waħidna. Sew jekk aħna miż-żewġin, sew jekk aħna reliġjużi, sew jekk aħna mamdin, imma fuq kollox aħna uliet tal-missier tagħna li hu fis-smawiet kif nitolbu fit-talba tal-missierna. Ejjew nitolbu fl-aħħar lil Marija li friġlejja qegħdin u li nhar it-tnejn niċċelebraw il-festa tas-sejħa tagħha lil Karmni. Nitolbuha biex il-ħajja tagħna bħala uliet ta' Ġesu Kristu tkun ħajja li tixbaħ lil tagħha, li tixbaħ lila. X'tagħmel? Twassalna għand bina Ġesu. Jalla din il-kelma li smajna llum tkun kelma li fl-aħħar mill-aħħar ngħixuha verament fil-ħajja tagħna. Jiena nemmen falla Wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, mulej ħadini ta' Alla, nissel missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda, għal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit Għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem is-seta tal-Ispiritu Santu Marija Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina ba taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum għammin beluwiet skont il-kodba mqadsa u tela s-sema tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja x'jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-salma tiegħu ma jkollix tmiem u l-Ispiritu Santu mulej jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Min-jum weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tfhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqal mamudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Indres u issa tal-bit tagħna quddiem il-missieri tagħna tas-sema u nitolbuh biex permezz ta' Ibnu Ġesu jilqahom. Għal-Knisja biex tkun strument ta' ħniena u maħfra għal kull min jiżbalja u jersaq lejha biex twasslu għand Kristu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal min għandu awtorità fis-soċjetà biex ma jabbuża qatt mill-pożizzjoni tiegħu u jisfrutta lil min hu dgħajjef nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk in-nisa
li huma feruti fit-tinjità tagħhom minħaffara il-kefrija tal-oħrajn. Għan-nisa msawta minn żwieġhom, għan-nisa abbużati b'kull mod nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex ngħixu l-Ewkaristija tkun għalina esperjenza ta' maħfra li fiha inti x-xotta dmuħ tal-indiema tagħna u tibatna fis-sliem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej missir għaddis, il-qadan it-talb li aħna ressaqna qudiemek u talb ieħor li ċertament jinsab fil-qalb u fil-ruħ ta' kull wieħed u waħda minna u ġew permezz ta' Kristu sidna. Amen. Li minnu jisir għalina ġismek ħaj u tant għaziz u miegħu il-qalotja ta' bniedem l-ubla ħila kont inti li sejjat li ma nafx xrajt sabi fija immint mimit għalija tajt ħajtek fuq sali il-qaħali batijaj jintijek dejjem ri bib nishtiq tkun ġiblu tijaj salibek tbadiet ġor kull jum jekk tagħti jiena talek għal 100 darba jekk taqa' inkun jien li ngħinek tqum. Tolbuħuti biex dan is-sakrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalum dejn u dejn is-sakrifiċċju għat fi glorja ta' ismu għat riġib tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sakrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif joġob lilek bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Biżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies intwiżel lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. B'hekk inti tagħder u tħenna l min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu sidna. Biħil-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu lil kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbu bit-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Dis adi, mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-ar, mimlija bil-glorja tijek, Osanna, Osanna, fl-ola tasmewi, imbirek min ġej, fissem il-mulej, Osanna, Osanna, fl-ola tasmewi.
السماوي. Qaddis tassew int mulej, inti jelajni ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi, reġa rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Darba li niklu tal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijek mulej sa tiġi. Għalek aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqof George u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sabt tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija u ma' San Ġużar, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien issa nitolbu talba li il-mulej Ġesu jallibna. Missierna Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf Talla, li tneħħidnu bit tad-dinja ħen għalina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħen għalina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit tad-dinja għatina il-paċi. danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Tas-sema biġieli jixtraqlek natur għal-bħanina li tader li taħfer kif ħabbejtna urbu għal-bimqazza ta' Ġesu liberi li tfal ċkejkni tfina artam ħabtek
זומנה מיק אימהתני. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. كيف kemm il-bedu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. كيف kemm il-bedu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Gloria lill-Missier, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. كيف kemm il-bedu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Int mulej ġedidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem aziz ta' ibnek. Fiħnina tijek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li blaħeda edin niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristus Sidna. Ringrazzjaw l-Isqof George Buġeja li kien magħna. Għadna kemm ippubblikajna ktieb minn tiegħu interessanti ħafna. Il-pjagi ta' Kristu u l-pjagi ta' Franġisku ta' Assisi. U tistgħu takkwistawh mill-ħanut ta' souvenirs. Huma riflessjonijiet verament sbieħ meta nafu li ta' Pinu ingħata l-messaġġ tal-pjaga l-moħbija. Illum fil-pjazza mit-8 l-qudiem se jkun hemm il-qrar, l-adorazzjoni katekezi dwar il-pjagi l-moħbija u fid-9 il-quddisa tal-Isqof. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, Liban u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.